ariko ntabwo arabanzi nk'abawitsi witsi n'abanzi complete mako ntabwo barakenyagura ntabwo barabwira abantu ati rero bitabarira akabamaramo iramaze ngewe nemerire ya groupe yindi nubwo ifite amafuti yayo y'ibintu bya extremisme a- ariko irwanya bitabara Okay. ntibakayibesere kandi no Iriya gukorana na group urayemera, CNDD-FDD iriya group urayemera kuko amagambo bakoresha nawe niyo ukoresha. nta kibazo Urabizi. Ibyo ariko ngibyo ntabwo tubyumvikaneho. bakorera So, CNDD n'ukubaharabika ibyo ngibyo turaza kubijyanamo in deep. Nta nubwo ibyo ngibyo it's okay, d'accord. Ariko ntabwo ikintu ushobora ntari buze kukwemerera kumbwira ngo of course urayemera. Ntabwo wareka kuyemera. Sanjake ntabwo wareka kuyemera kuko ntawe nta kositu. Wenda we ntabwo ushobora kubikora ariko nabyo urabikora. Wenda simbizi sibyo. Ariko tureke kujyayo. So ntabwo bintunguye. Nubwo hano waje ukanyura through to the corner ugashaka kwerekana ko udashyigikiye ibyo bakora, mu mutima we ntabwo bishyigikiye. Turekera aho tugarukiraho. Reka tugaruke gato. Ibintu biroroshye. Wiriso, fungura mic yawe. Mu minota 5 ndaje ndi mu kazi ndaje. Urabutanze umwanya. Tugende. Kumva. ese ubundi Godfa ushaka kumubwira gusa ko yemera leta baracenga atawemera No. Ikintu kiriho ni iki. hari ikintu gato, hari akantu gato nshaka kuvuga. Ubundi aba bantu biso n'aba bandondeza na ba Leonard, ikintu bavuga cyo bavuga aho bo bafata Red Tabara bakayigereranya na M23 bakavuga ngo na revolutionnaire Baragakubitwa n'inkuba. bo baragira ngo tubyumve gutyo kandi nta komite tukwiriye kubishiraho. Abo ngabo no. Ikintu kiriho impamvu zamuye Wiriso. akongera ngo nta makuru dufite. Umva hano, Wilson yanditse message ndi kuyihera hano. Aravuga ngo niyo mpamvu nahisemo gusubiza ibirenge inyuma. Ivya Red Tabara ngewe ntabyo ndimo. Muri kumva iyi message Jori? Papa njoo ile wanakwambia ngo wanafanyaga mchezo wa ndani. Njoo wanakwambia kaba. Murete gato. Deko mchezo wa ndani tuwumve. Ntibyoroshya. Niba ubwo aratubwira aho ibirenge bye byari bigeze n'impamvu yahisemo kubisubiza inyuma. Icyo ni kimwe. Naza gufata umwanya naza kubisobanurira ntiduhereze umuntu anyira ubwita byivugire. Ibyo birenge yashubije inyuma atubwira aho yarageze naho yabishubirije inyuma. Nge ntabwo mashaka kugira ngo nabike umuntu ishati atemeye kwambara. N'aba ngaba aba extremist. Ndavuga ngo sinemera ibyabo. Ntabwo icyo kwashinja ndashaka twumvikana ikintu kimwe. Yaba Sanjake n'abandi. Ntabwo ngiye nigeze mfata iki kintu ngo mbashinje ngo mwebwe mukorana muri abadede. Oya. Iyi timu y'abakositu nyishinja we extremist n'ubuheza nguni na tribalisme bagira. Turi kumwe. Ibi ngibi bitandukanye n'umurongo twe dufite n'abandi bantu bafite ndetse nabo bavuga ngo bakomoka bo mu karere dutandukanye nabo. Abangaba ndabamagana iyi extremisme yabo ya tribalisme bafite. Nicyo kintu namagana aba bantu. Naho niba bakorana n'abadede niba badakorana nabo that is not my business. Mukorana nabo ntimukorane nabo, nge namagana extremisme mufite muri mwe kumva ko mugera naho muvuga ko abantu bamwe atari abantu mwe mwaremwe n'Imana batandi bataremwe n'Imana. Ibyo mujye mwambuka Kanyaru mujye kubivugira iwanyu. Naho ibindi murabizi Red Tabara kitwa n'amacinya nta munsi mwe tuzigira tubumva. Reka dukomeze ikiganiro tangira ijambo naye Juri mupate batunene. Okay, wari ukurikiyeho mukira afata ijambo kurikirwa na turi no kwibwa na Murenge. Ubwo Wilson nabona umwanya aratubwira tumuhe ijambo. Mukira afata ijambo. Yego mwakoze cyane. Nifuzaga kuvuga maze kumva Wilson wenda icyo yavuga ariko reka ngire icyo mvuga wenda araza kugira icyo abivugaho. Icyo naretse kuvuga abantu bibaza abantu ba Red Tabara kubera iki bavuga ko Red Tabara bagereranya na M23 cyangwa se na FC, ariko ntekereza kuko urebye usubiye inyuma usanga abantu bose babivuga mbere mu space y'abarundi mvuza abarundi sivuza abarundi bose ndavuga abantu bashobora kuba bari bashigikiye Red Tabara, ariko reka tubivuge nk'uko babivuga i Burundi abatutsi b'i Burundi kandi bumvaga ko Red Tabara ari y'abarundi ari y'abatutsi nako irwanira kugira ngo abatutsi babone uburenganzira nyuma y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ifashe igihugu cy'u Burundi. Ariko ubirebye uko bigenda byevuriwa bagenda bahinduka. Noneho Red Tabara imaze kwica abanyamurenge muri Kongo, abenshi bagiye bibaza ateze kuki ugasanga
ntabwo bemera Red Tabara kuntu yitwayemo mu buryo yagiye kwica abanyamurenge. Ariko nyuma ababihakanaga nibo uyu munsi usanga babishigikiye. Mwavuze amazina menshi y'abantu babishigikiye, ariko mwasize izina ryitwa Ndondeza kuko iwe arabyemera cyane kurusha abandi. niyo mpamvu Ngo akarorero natanga cyangwa se example tutabivuze kuko we ntabwo abihisha, niyo mpamvu tutabivuze cyane. okay ngira ngo ngaruke kuri Wilson. Twigeze kuvugana ni box mubaza tuganira ibintu kuki ndabizi ko wakoraga space uvuga Red Tabara ibintu ikora yica abanyamurenge mutabyumva why. Noneho aza kumpa nka reference arambwira ngo nimba ibintu ubaze utabyumva ngo uzakurikire space za Wilson. Noneho ampa link yarambwira kurikira iyi ngiyi urakuramo ibisubizo byawe byose. Donc bivuga kuko uwo Wilson muvuga uko aza kose donc ni Red Tabara. Ibyo bakora byose bishobora kumvikana ku ruhande rumwe kuko bashaka kugira ngo ibiganza bifite amaraso bya Red Tabara babyeze uko babimeze kose. Ni nayo mpamvu ubona bashaka kugira ngo berekane kuko ari abarwa babashigikiye cause zarizo zose mu karere, bashigikiye u Rwanda kandi bagashaka kwitwaza kuko u Rwanda rutegetswe n'abatutsi. Donc nabo bari muri iyo cause kugira ngo nabo babashigikiye, ariko nuko niko bimeze. Donc icyo bashaka cyose no kugira ngo bahanagura amaraso ari ku biganza bya Red Tabara. Icyo ngicyo nicyo abantu batatekereza, kandi wabyemera akabyemera Ndondeza ntirirwa azana impamvu zituma ashaka kuba ahantu hose. Ikindi kibazo nshaka kubaza ni ikibazo nshaka kubaza bwa Rifaza. Ni ikibazo kivuga bariya abantu yarimo avuga ati baravuze ati mwebwe mwazanye ayandi moko atundi tukibemera mwarivanze kwa bimuzatsinda turabavunye. Ariko nshaka kubaza Gandifata ese nigeze gutegera space ziwe avuga asa n'unenga ukuntu AFC yazanye Kabila. Ese muri ya ideology cyangwa se mu cyagitekerezo cyiwe yavuze akavuga ati Kabila yaje ate muri ibi bintu, asa n'umuntu uvuga ati Kabila yisha abantu none yaje. Ariko iriya groupe y'abandi bari abatutsi baba extremiste b'i Burundi bashaka kuvuga ati mwazanye abandi, ariko kuba bataravuze izina bakavuga muri rusanga abantu byaba bitandukanye hehe n'ibyo bintu. Wenda umwe yavuze izina abandi nabo bakavuga ntibavuga izina. Ese ibyo bintu byaba bihuye cyangwa se igitekerezo ntabwo gihuye ari kimwe? Murakoze cyane. reka musubize ndagusubiza nirukanse. Niba ubu ushobora kuba kuri iyo space gusa numva ushobora kuzuza nk'umushyitsi ngo dufata ibi ni ibintu mvuga nabanje gutekereza. Niyo mpamvu narababwiye umunsi nzakora ibigize ibyaha muzareke mbiryozwe. Listen to me. Ndi mu bantu bashimye kuza kwa Kabila kuko nari nzi inyungu za Kabila n'umumaro no kuza kwe icyo bisobanuye muri iyi cause. Nabivuze muri space zirenze imwe. Ndi mu bantu banenze imbaraga zazanye Kabila zise General Rankunda mu munyururu inyuma. Turi kumwe? Akisanga mu basore b'uyu mugabo Laura adahari, kavuga nti byari kuba byiza ibi bintu twari kubona Kabila azahariya Laura nawe ahari. N'uyu munsi ndacyabyibaza, ntabwo ndareka kubyibaza. Uranyumva? Akamaro ka Kabila ndakazi, ariko narabazaga izo mbaraga zishobora kujya gushaka Kabila zidashobora kuzana Laura n'imbaraga ki. Byari kuba byiza umuntu yafungishije aje mu byo yatangiye undi atakiri mu munyururu. Ibyo narabivuze kandi nzabisubiramo kugeza mvuye mu mwuka. Ariko ntabwo akamaro ka Kabila kayobewe. Kuba Kabila ari ku ruhande rwa FCM 23 biri mu bisubizo, biri mu bintu byaciye intege aba bashaka kuduhanaguraho. Ndabizi niba warakurikiye akantu kamwe ntusubire inyuma ngo urebe space nakoze mvuga kuza kwa Kabila, mvuga insinzi irimo kubona Kabila kandagiza ibirenge mu bo yarwanije igihe kirekire afite umugambi wo kubamarira nta urenze umupaka ngo ahunge. Aya masaha bakabashobora kuba banga batureba we akabaza kubashakamo ubuhungiro akaza bagana.
yari insinzi, narabivuze birenze rimwe. Ntabwo nigeze mvuga ko kuza kwa Kabila ko ari umunyamahanga cyangwa tudahuje ubwoko, ntabwo ari uko bimeze. Ntabwo njyewe ndi mu bantu iyo bigeze kuri tribalisme ndahaguruka nkabirwanya. Tribalisme ntabwo ari ikintu keretse ku bantu batazi amateka. Ntabwo tugomba kubona muri identite y'ubwoko. Turi kumwe, ibi nabivuze kera, ndatekereza ngusubije n'uyu munsi nakongera nkabigusubiriramo. Impamvu yatumye nibaza kwiza rya Kabila ntabwo ari uko nari nyebeye ubushobozi bwe, naranabisasiraga, ariko n'uyu munsi ndakibaza. Icyo nibazaga n'uyu munsi ndacyakibaza. Izo mbaraga zazanye Kabila zimuvanye South Africa, ntizihaboneka imbaraga zivana Lora i Kigali. Izo mbaraga ni bwoko ki? So ndatekereza ngushubije, ariko kuza kwa Kabila ni umukongomani, umuntu ashobora guhinduka. Nta mwazi muri politiki uhoraho, nta n'umukunzi muri politiki uhoraho. Impamvu nabazaga navuze kuri Kabila ntabwo ari uko yaraje ari umunyamahanga cyangwa atari umututsi. Turi kumwe? Ndatekereza ngushubije. Nabivugaga kubera umugabo yafungishije kandi mwese mukunda General Laurent Nkunda kugeza n'aya masaha tutazi iherezo rye. Kubona rero iriya Kabila aza muri koze cyangwa muri iki kibazo akaza ku ruhande yarwanije igihe kirekire, uwo yagambaniye cyangwa n'uwo yafungishije asigaye mu munyururu, nacyabyibazaho n'uyu munsi. Reka dukomeze ikiganiro. Nta hantu bihuriye nuko ari umunyamahanga. Wigeze ubona nanga zanga complaining se cyangwa nabandi? Twakomeje. ndumva igisubizo kiri clear. Ubwo niba atanyuzwa arafata akanya zo kumbwira kubaza nyuma y'abandi. Reka dufate turi ku nkiko. Turino sorry, Turino. Ya, ni Turino. Murakoze. Ndavuga ku bintu bibiri kuko ari byo twaganiriyeho cyane byagiye bigaruka. Ndavuga ku bantu baba extremist bashinga urwango bakavuga baraba barundi b'abatutsi tuzaba mu gihugu twenyine, tuzabamara abandi si abantu. Yewe simvuga ubwoko bwanje. Mbere yuko uvuga kambaza abakohoste. Abakohoste ndashaka kubabaza. Jolie, Oui. nawe Sniper. Twumvikana ikintu kimwe. Siko bimeze? Ntabwo niba umuntu twumvikana ikintu kimwe, tugendane gake hano. Mujye muri kugobeheza nguni. Niba umuntu yanditse message akavuga ati nateye ikirenge nsubira inyuma, sinkirire zitabara, kuki mutamureka akibisobanura tukamwumva? Kuki muhisemo kumuvana muri space? Oya Godfather, nta muntu namukuye muri space. Jolie, We naza byivugire. We since ntago namenye niko no, oya, natashira. ntabwo byari byo. Oya Godfather, nawe ariko gushinja abantu ibintu batakoze. Ntabwo mbere yuko mbibabwiye nuko mvuye kujya kumuvana muri remove aho mwamujugunye. Mugarure nose kufite ubushobozi si we hose. No, ndi kubibabwira niba mubona tuyoboranye space, ntabwo space ari yanjye gusa. Niba mwumva bibangamye ko atavuga, mumbwira ati rero nkazo abayobozi b'ikiganiro ntidushaka kuganira nawe. Ntabwo namumanuye pe, ntabwo namumanuye. No, Jolie, tube honest. Si yuwi kandi ribugusa ko Godfather. No, how you uri mutosha. Icyo ni kuvuga niba mwumva uretse gato. Niba mwumva mudashaka kumwumva, it's up to you. Haiko hata vile Godfather. Haiko mara kwanza vinakwaka. Siko sio unakuwa na chat unagusa kumbe uligusa Imana zanjye namukoze. Uko bitekereza nuko nguko. Niba nyiri ubwitahakara akavuga ati nge sindi ready tabara. Munyumve neza cyane. Sindi ready tabara. Nateye n'ikirenge nsubira inyuma. Kuki mutamutega amatwi mukamwumva? Nose ko Rubayeda yabikubwiye ko wakomeje kumushinja. Iwe uragira arabyemera kandi bari kumuhonda n'abandi bose. Ntabwo ari byo, muri ko umuntu aze mu mwumve. Na Rubayeda nashaka zanga mu bagahari. Uyu nguyu mumureka avuge. None baziri kuna maboko byo banze. Wewe se ko uri komeza kubashinja. Nibyo twavuze nyine. Uyu Wilson akomeza kukumanipira, araza akine hano bya bindi bonyine bivugira ngo ni mchezo wa ndani. Nono yivugira ibyo avuga, narangiza agenda akine kumubyimba abantu ngo yaje arisobanura. Aza bivuga ibyo nibyo yahoza avuga Jolie, umva hano nkubwire. Usibye ko sikumutosha nabitaka Godfather murudisha. Sikia nikwambie kitu moja, kitu unapasha yua Jolie. Unajua kitu ya kwanza, ube fimbo ya kwanza ni maneno ya mtu. Una comprendre? Sisi tukujuvika icyo kintu sima mudashaka kucyumva. Ntabwo mugomba kuvana umuntu muri space. Ira haikwake. Iyo ntabwo ugomba kumva ikiba mu muntu. Kiramwubaka cyangwa kikamusenya. Turi kumwe? Godfather wamuhaye ijambo. Ego. Wilson, uretse gato Wilson. Yes. Ntabwo bakuvanyemo batabizi, bagusohoye batabizi. Ikibazo mbaza hano, message unyandikiye niyo mpamvu ndi gusubira inyuma. Ntabwo ndi message ni ndende cyane, ariko nushaka kuyisome, ushaka wansomera iyi message, hanyuma noneho ukatubwira uburyo bateye ikirenge, usubira inyuma abantu bakomeze kukwambika umwambaro utambaye, hanyuma noneho ikindi kibazo maze kuvuga cyangwa n'iryawe. Okay, reka nkubwire ubwa mbere ho nashaka kubwira Jolie
ko jewe nta muntu ntinya n'umwe kuko nditunze nta muntu n'umwe antunze. So ibyo kwibaza ngo abantu ngo bamuhonze ngo none ngaje gusaba imbabazi, nta kigongwe nje kugusaba, kandi je nta muntu n'umwe hano notinya ngo yamuhonze. This is social media, aha ni kuri X, uravyumva? Nta kintu na kimwe wontuka, nta kintu na kimwe wombwira co tugiye nterwa kurata ko tugiye kubyunuza kurata inkovu z'imiringa ese se ubu ni ninde twaganire wamututse ko ari we papa uretse gato Antoine? murekeraho nivyo wari ubuze uvuze. tujye kuri So point ica kabiri, jewe ibintu vya Red Tabara ngira ndabivuge une fois pour toutes, umuntu azosaba kubimbwira nta mwanya nzosaba kumuha. Jewe Red Tabara ndayumvise, negereye abarundi, mutega amatwi negera abanyamurenge. Godfather reka kunshira ngo ndagusavye, negera abanyamurenge, negera abakongomani. By the way, jewe sinari nzi ntabwo nza kubemerera murongeye muramusohoye Jolie ntago ari njyewe nta Godfather, muntu umusaba ntumbeshe ariko se ntumbeshe. reba muri historique urebe niba musohoye gusa njye ntabwo musohoye Si ibyo se bireba. kandi reba umusohoye arahari byagaruka ahita avamo izo network ashobora kuba oya agize ni network network kandi ntihagire umuntu umuboroka mubireke ntihagire umuntu umuboroka kuko numuboroka ntabwo ndi bumubonemo hariya ariko ndamubura sivyo. Nta muntu uri kumukoraho Godfather. Negereye muceceke negereye Jolie ntabwo abakongomani, nkwihanganira kumanura please s'il te plaît reka twumve umuntu negereye abakongomani. Je by the way sinari nzi gutandukanya umunyamurenge n'umukongomani, bose sinari nzi numva bavuga ikinyarwanda, bose sinari nzi ko ari abanyamurenge. Mubo twaganiriye snipe uri hano, ibibazo vya Red Tabara none se abanyamurenge bo ntabwo ari abakongomani? reka ko umva ndakwiyamye, ndiko ndakubwira wowe uko ubyumva ni kubyumva. wowe nganji ntabwo iyi space ntabwo ari za space zanyu urareka umuntu akavuga ntabwo uvugira mu muntu So next niwongera gufungura mic utamanitse ikiganza uraje kuvugira muri audience please so mu bantu nabajije uyu sniper arimwo, uyu Sanjak amajambo wanyibwiriye wewe, waravuze ngo hano ntushobora kuza ngo bivuge ngo ariko ngo buriya ngo bavuga ngo abanyamurenge bapfuye ngo ntibarenga na 5. Warabinyibwiriye ntubiharire. Mu bantu nabajije abantu benshi, nabajije abarundi, nabajije abakongomani, ndiko ndabaza bino bintu by'abanyamurenge kuko genda mubaze neza mu Burundi hano nabaye. Je nta mugambwe n'umwe nigeze mbamo, MSD ntayo nigeze mbamo. So ibi bintu vya Red Tabara navyumvise 2015 nk'abandi barundi bose bavyumva bavuga bati hari abajene b'abarundi ki on décide yo kuja hanze y'igihugu kugira ngo bagaruke bakureho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Nivyo narinzi. Ibintu vyuko bagiye muri Kongo bakica abantu navyumviye hano kuri space. Umuntu nibuka wa mbere twagurukanye n'umuntu yitwa Espoir yaranashavuriye cyane arababara, je naragenda mwandikira ndamubwira Espoir ibintu je ntavyo narinzi, ntavyo nzi. Kuko Espoir yababajwe nuko kare nawe arankora space bibuka abanyamurenge bakaza tukibukira hamwe ibintu byose by'abanyamurenge bose narabijamo. And then ibintu vya Red Tabara sinzi ingene vyaje kuri space, numva batanguye kuvuga ngo Red Tabara yisha abantu. Jewe Red Tabara nari nzi ko abajene b'abarundi b'aba revolutionnaire bari bagiye muri Kongo kugwana kugira bakureho CNDD-FDD. And then mu nyuma ndaza ndavuga nti njewe ngira nje kwikora amatoza y'ubwanje menye what's going on. Maze kuvugana n'abakongomani benshi, izina ry'Imana ubwabo nasanze harimo ibintu byinshi kuko uwo naramubaza uwundi ndamubajije gashambira ngo nakagara ngo uwo nabaza wa yarambwira ati ngo Red Tabara ngo baratwishe ngo kandi ngo bafatanije ngo na leta y'u Rwanda. Nkahagarika nabaza uwundi nkamubwira ko nakayambwiye akambwira ngo ya nguriya ngo ari mubo bitakagara ngo bariya ngo bagwanya u Rwanda. Okay, uwundi nawo ngo bariya ngo yitwa numva ngiye kubaza mu barundi naho harimo abarundi bo muri MSD, harimo n'abandi barundi yindi migambwe nabo nyene bafise ukuntu umwe wese avyumva kwiyo. So jere naravuze ngo iyo intambara, iyo revolution, iyo abagwana ikintu cyose muzi kiba kigwanya ubutegetsi buhari. Iyo ari ikintu kitagira inguvu kiriheza co nyene, iyo ari ikintu gifise inguvu kirabandanya kandi kimaze guseruka ibintu bikisobanura. M23 igitangura yaratanguye uno munsi everyone aragenda akavuga ati ndashigikiye koze ya M23 kuko vyarisobanuye. That's why navuze ngo jewe nasubije ikirenge inyuma, naravuze ngo ibi bintu ntibisobanutse, I'm not going to get involved. No mu space nakora mbere jewe space zanje sinazisivye, mugende muzumvirize. By the way my values naravuga ngo jewe abantu bagenda
basesa amaraso, umuntu afata ubutegetsi abanje gusesa amaraso, sinigera numva uwo muntu nofatanya nawe. Amasipesi nakoze arahari. Hanyuma ngaruke ku kintu ca Sanjake yavuze ngo ngo navuze yuko ngo Kabila ngo yarisha abakongomani ngo none umunsi ntimuri kumwe. Nabivuze en raporo y'umuntu yaje akavuga ngo Wilson wagiye kuba co-host wa Ndondeza. Naravuze Ndondeza n'umurundi kazi andeoro yuko ashigikiye Red Tabara aguma ari umurundi kazi. Andeoro y'ivyo ndamubona nk'umurundi kazi, sinzoreka kuvugana nawe, sinzoreka kwicarana nawe. Ivyo byose byaje kubera amafoto yasohotse ndi kumwe na Ndondeza, twahuriye muri Ottawa. Godfather uri bukigera n'indi Ottawa, I called you ndakubwira ngo ni muri Ottawa. So ibindi byose bisigaye navyishu nabishu uyo mubija bamuvuga ngo nagiye kuvuga ngo nango nacyo cyawumvamo. Of course umuredi Tabara uwo Pamela muvuga, kuko nta wundi muredi Tabara hano ndabona za abandi bavuga ngo nabaredi Tabara n'abantu baba bari muri anonymous. Jewe nta muntu ari muri anonymous ndoja kuvuga ngo hari n'ikintu nodiringa nawe, kuko if jewe unzi nka Wilson ariko nawe ukaba udashaka ko ndakubona, urumva aho nta kindi kintu nakimeje dushaka kuganira nawe. Ariko umuntu nzi yaswima akavuga ati jewe ndashigikiye Red Tabara, ndashigikiye koze zayo nibiki ni nuri ya Ndondeza, kandi nawe no murundi kazi. Rero umuntu azompora ngo yambonye ngo ndi muri space yiwe, navyumvise ngo wowe wakwama ngo muri space ngo zango hajya wande yavuze nimba ari cyaki wa mupatiri w'umunyarwanda ngo kwama muri space ziwe ngo hama ngo abantu bashe bavuga ngo jewe ndazi wewe ntuba uba wambonyemwo gute, ntuwambonye kubera ko nawe wazikiyemo bari kuravyumviriza. Mbeske uvyumvirije muri anonymous nje nkavyumviriza niyerekanye dutandukaniye. So ivyo bintu byamunyankire je ntavyo ngenderako. Once again naravuze ngo jewe sinje umuredi Tabara. Umuntu yabonye Wilson yagiye agatanga amafaranga akaja kugwana akagirane azozanire izo receipt. Jewe sindi umuredi Tabara mu gihe ibintu byabo nabonye ko biri mu rusobangane gwishi, and this is the last time ndabivuze. Hanyuma ikindi kintu cyanyuma naherezako kuri ibyo nyene Sanjake yavuze. Sanjake nagira ndakwibutse yuko wewe ubwawe Sanjake, wewe ubwawe uri mu bantu twahaririye ku bintu by'u Rwanda. Kushika no munsi uribuka ndakubwira ko ntashobora gutahura umuntu nka wewe uvuga yuko u Rwanda ari kibazo ku bakongomani. Izo deba twarazihavinze cyane. So no munsi uri kurambwira ngo jewe ngo shigikiye ngo bariya ngo par rapport ya Wilson, kuko ngo yaba ba Wilson jewe sindakubwira ngo shigikire, nta mugambwe fise, nta diningira, nta association fise ndako ndakubwira ngo dushigikire ngo tugiye gukora ibi. Jewe mvuga ku giti canje nk'umurundi ari concerne nibiba mu Burundi, nta mugambwe ndimwo, nta shaka na rimwe ririmwo ndimwo, nta muhari n'umwe ndimwo. Ibyo mvuga ndabivuga ama propre personnalité nk'umuntu ababibiba mu Burundi akababara. Hanyuma hari akandi kantu Godfather space twakoze uri saga za Boskani hano kuri nuze hano kuri Twitter zije. Jewe naravuze ngo Boskani ari mu bantu batumye no munsi umwe mu bavyeyi wanje ntashobora kuvugana nawe. Naravuze ngo Boskani yombuza gutaha mu gihugu nkande, Boskani yombuza gutaha mbega Sanjake nkivuze ibyo urakoresha ubwenge ukiyumvira neza ukavuga ati ndakoresheje like my mind. Boskani ambuza gutaha mu Burundi, jewe ndi umunyamahanga ku buryo mu Burundi ndagusaba visa. Jewe ndi umuntu kwinjira mu Burundi bisaba ko ndinda gusaba impapuro z'amaformalite kugira ninjire, yombuza gutaha nkande en plus atari no mu Burundi. Ibyo nukubesha ni ibintu uri kurahimbira hano. Niba ubifise genda ubizana hano. Jewe navuze ngo nanze gutaha mu Burundi kubera Boskani, ariko abanzi uno mwanya n'abarundi tubana muri quartier arashobora kuduga akakubwira ati Wilson ashobora gutaha mu Burundi kubera iki. Ivyo navyo n'ubusura. Godfather ikintu gikomeye ambekereye umugabo. Uretse gato ntabwo nshaka kujya ngo space yo guterana amagambo namwe. Oya ntabwo ngira n'amagambo giye kuganira. Uretse gato maze utanyobya Wilson rero nyumva. Ibintu byose uvuze na statement ukoze, hari ijambo uvuze sigambaye nk'ikizungerezi. Uti nta muntu uzakubuza kwicarana n'inshuti yawe, ntuzareka kwicarana na Pamela ari umurundi kazi mugenzi wawe. Ibyo n'uburenganzira bwawe. Rero niba umwanzi w'umunyamurenge Red Tabara wowe ugomba kwicarana nawe, umukunzi w'umwanzi wawe naba ari umwanzi wawe my friend. Niba ugomba kuko niba wicarana na Ndondeza azagusaba kumukubera co host, of course ntabwo uzabyaka ari umurundi kazi mu mushiki wawe.
sinatse kubyumvikana kubera iki wumva ko nobyemera kubera ko ari umurundi kazi mugenzi wanjye kandi uvuze ko kwicarana nawe ntacyo bitwaye none kwicarana nawe nakubwiye ngo beside yo kuba ari muri izo koze ziwe arimwo aguma ari umurundi kandi hari ubundi buzima dushaka guhuriramo hama ikindi ndakwibutse turi muri Canada ntituri muri Congo uranyumva turi muri Canada ntituri muri Congo uno munsi jewe ntazosaba service nk'umurundi kazi ngo ndeke kuyimukorera kubera ari umuredi tabara hama ivyo bindi ibi navyo byo ngaha kuri Twitter byo ngaha kuri X sivyo izi n'izindi ntambara abantu barimwo je ndakubwiye ntarimwo ibya redi tabara ntavyo ndimwo nta nivyo nkeneye kujamo Godfather Wilson murango twagiye turi Godfather narifite ijambo ariko ariko mbere ko namubaza mvuga ijambo ikibazo ryanje Godfa ko Saint-Jacques nije bahaye ijambo Godfather wazamuye abantu ukamanura abari bavuze abagiye niko tugiye kubigenza Godfather okay turi mbere yuko mvuga ijambo nari nterwe ngiye kuvuga uhita uvuga reka ubanze uhamagare Wilson ndabaza mvuge kuri Wilson niba ari umuntu ufite umutima utabeshya ijambo yavuze ngo yagiye abaza ngo se ngo ntago yarazi ko abaredi tabara bari kwica abanyamurenge ntago yarazi ko ari babi ngo yarazi ko ari abajene ngo bari kurwanira revolution ariko akantu yashizemo avuga ngo bagiye kurwanya CNDD ese CNDD yari iri mu minembwe hari CNDD yari iri muri Congo kugira ngo baje kurwanirayo ako kantu nakibajijeho icya kabiri niba yabivuze ko ku mutima wiwe nta kindi umuhamiriza akavuga ngo ntabyo yarazi ngo habimenya agenda abaza abanyamurenge bamwe bakamubwira ngo nakagara akavuga ngo ni u Rwanda abandi bakavuga gucye aho ngaho yaba kiranutse aho ngaho namubabarira ariko kuvuga ngo nabasura ba revolutionnaire b'abarundi bagiye kurwanya ngo ubutegetsi baje kurwanyiriza mu kwica abanyamurenge ese barasite barabitiranya baravuga ngo abangaba nibo badede bica abanyamurenge batwika imihana bashorera amatungo yabo barayabaga ubwo n'ubujyajya rero ntago mbyumva kabisa ikindi rero naringiye icyo nkivuyeho ikindi naringiye kuvuga ni ikintu cyari amacakubiri sinabivugaho cyane bari abantu bafata ubwoko bakavuga ngo abangaba bazaba mu gihugu bonyine ivyo nibyo twazi sasa nibyo bitwica kubera ko ari ibintu twagiriwe kubera ko ari ibintu twabwiwe kera tukabwirwa n'abaturanyi bacu akaba ari byo bituma duhaguruka tugafata intwaro kwa ngo tubigwanye tubane n'umuntu wese amahoro Godfather ndakubwiza ukuri kw'Imana twewe data yaturanye n'umubembe witwa Shimuyindi twigiwe nje nari ntaragira ubwenge bwo kwiga naje kwigira mu Rwanda bakuru banje bigiwe bashiki banje urumva twamuhaye inka 9 ndayizi rucunda barambi birabyara twari tubanye nk'iki nta gihugu tuzabamo twenyine urumva nta gihugu tuzabamo twenyine nta gihugu ababembe bazabamo nyine reba ubukavu bwarafashwe abashiri babanye n'abanyamurenge n'abakina bandande reba Goma preach bwiriza babwire urumva ivyo byo kugenda kandi basubira ku icyo twahunze icyo twaririye igihe icyo icyatwishe icyo duhunga twagwanira uyu munsi akaba ari cyo basaba guhaguruka aba bantu ntago bakeneye ari amahoro icyo ndakibiyamye nje kucyare gitabara nje kucyare gitabara ubone ndo ukomanga size umuntu manura ikigoryi nakimanuye urumva nje kubyare gitabara Redi tabara nk'umunyamurenge uvuga cyangwa ushaka kororosa akavuga ngo Redi tabara niba uyu munsi hari umunyamurenge simvuze ngo ni bose hari umunyamurenge uvuga ngo Redi tabara akayisiga amata akayisiga irange ry'umweru ni ukuri kw'Imana haba hari umukino wa kino usibye ariko ntawe Redi tabara yaje kutwica niba ari ufite n'uwari yiri inyuma ariko ntago tuzayibabarira ntago Redi tabara habe n'isaka izamarika amaboko tuzayibabara ariko tuyijyane mu butabera uyu munsi komeza uyu munsi wa none ntiturahamba abo yishe ntiturubaka imihana yasenye turacyarimo abana baracyabura umunyu abana bacyagwaye bwaki kubera inka banyaze none utangira wese ngo Redi tabara wishakire ngo apa na tuza ture kubujyajya niba hari n'umunyamurenge uvugira Redi tabara njyewe hari ikintu uzamenya hari ikintu uzabwira bene wacu Redi tabara uzika tujengereje mibunda imihana 40 yari tuye abantu ngo yishe abantu 5 iki kintu kirashavuje mugana w'abarundi yisha abagabo yisha abagore ica amabere abantu Redi tabara niyo yaba ari umuntu umwe bazabibazwa umuntu umwe wacu afite agaciro Redi tabara niyo ntasoni akantu k'umuntu ngo abantu nashaka bari umwe yewe reka nkubwire ngo Godfather reka nkubwire hari umunsi Redi tabara ije ahantu kwambuka oya babarira n'umwanya wanjye ndagiye mumbabarira turi no wihangane mbabarira nagomba ngende ndababwiye yuko Saint-Jacques akora space akavuga ko Redi tabara ikorana na M23 mumubaze agenda bivuze arakora space akabivuga ibi bintu birambabaje iyo uri kuravuga ibintu bureka kuza guhimba hano wewe avuga ko Redi tabara ngiyewe reka Godfather reka ndakurungikire reka ndabikurungikire bimurungikire kuby'ijambo rya mbabarira ntango umwanya uretse gato turino uretse gato
ngo avuga ko arakora space akavuga ko Red Tabara ikorana na M23. Niyo mpamvu nakubwiye ngo je bino bintu numvise birimo ibintu byinshi by'urusobangane mpitamo kuvuga nti ndabivuyemo. ndapfuye. Nibyo bene babwiye, so mukanya ndaza kuba sniper, ndaza kuba mukanya space muyiyobore kuko ngiye ndi kumva aho bigeza aba bantu. So ikintu kiriho ni kimwe kugeza aya masaha ni iki ngiki. Wilson nabikubwiye kuva ku munota wa mbere n'umunsi ndabigusubiriramo. Ngewe ibintu wanyandikiye hano muri DM n'ibinyandikiye none ukabishyira ku murongo ukambwira ko nkuko ababwiye ati nge nkimara kubona ibi bintu nasubije ikirenge inyuma. Nyirubwite nguyu arabyivugiye. Umuntu Jori ntabwo nshobora kuza ahangaha ngo mfate ntuza nindi abangaba ni timu yanyu, abangaba mubisha bari kuvugira ngo mbite abadede ntarabona ibimenyetso. Ngiye sinjya nabita abadede kuko mano bari urusaku. Uretse gato twumvikana ikintu kimwe, umuntu niba aje akavuga genda byihakanye. So Wilson rero ikintu nagusaba mbere yuko ugenda ushobora kuretera amagambo yababaje ahantu wavuze, uyaretire uko abaje imitima y'abantu, uretire amagambo yawe ushyire ikirenge cyawe inyuma. Genda umva icyo wakora. Retira amagambo wavuze yababaje abantu hano bari gusubiramo bayasubira inshuro irenga imwe, yaretire ayo magambo. Nurangira kuyaretira tuvuga ati umuntu yahawe amakuru atariyo akora ibitari byo, dusigare duhanze amaso nkuko uvuze wateye ikirenge inyuma, harabasigaye hari peace n'amahoro. Murabyumva mute Jori? Niba muvuga ko hari amagambo yakoresheje yakomerekeje imitima y'abantu yababajije, niba yasubije ikirenge inyuma na retura ayo magambo, amahoro atahe. How about that? Urumva Godfather, kuri njyewe uyu Wilson arabizi n'ibyo yivugisha. Njyewe nta kintu dupfa mu bantu bamwegereye. Ndashaka kumva kugira mbese ibyo yagiye akora, ibyo yagiye avuga apre yuko akubwira ko iwe adashigikiye Red Tabara, nibyo byerekana ko abashigikiye. Ntabwo ari ukuvuga ngo twebwe hari icyo twamushakagaho, kuko abo bo kuri space narabivuze ko njyewe nta mu Red Tabara wo kuri space njye mba nitayeho. Ariko iyo bavuga ngo bashigikiye Red Tabara, narababwiye gusa bambwire igitero Red Tabara ikora canke irakora canke iri gutegura ahantu irabivuga, kuko Red Tabara nzi yakubiswe na twigwaneho. So ndamubwira Wilson, ibi bindi bya propaganda muzana hano kuri njyewe I don't even care. Wilson arabizi. So gusa iyo batangiye gukora ama space bamanipula abantu, bakora propaganda, bagakoresha bamwe batuka abandi, njye nicyo kintu naziranye n'aba barundi bose. Gusa ukabona bamwe baje bita bamwana n'abandi noneho bakaducanga bakaduteranya. Igihe nakagabo buriya time it's everything. Ngewe icyo tuvuga niba avuze ko muri investigation yakoze yaje gusanga ari uruvangitiranye agabashubije ikirenge cy'inyuma, bitwaye iki? Matendo iyo peke itatuonesha nasaba imbabazi turamubabarira, ariko areke nk'ibijoro avuze, areke kugenda bigura intege, azakabe niba abesha avuga ngo uyu munsi yavuze uko ejo tuzamwumva. Niba koko yarakoze itohoza, yavuze ko yagiye agahura n'abakagara, agahura nabo kuri kote ya twigwaneho, yamenye ukuri nakuvuge. So anga tuvuyeyo. So ndatekereza ibingibi ngewe umuntu aramutse akanye ngo sindiki aya masaha akavuga uburyo yinje ngiye ni kuri ruhande magazeho. So ngiye kuvuye umugabo namumenya ambwira ko atari Red Tabara. Urimo kumva? Ariko none bara amagambo yakoresha nkavuga ati niba avuze ko ibyo yagiye yashubije ikirenge inyuma, nakora space ayishigikiye, nagira comment zishyigikira nkabireba, nzongera mvuze induru. Godfather iminota 2 uyu mugabo okay, fata iminota 2 ngo wowe utubwire ukuntu Red Tabara ikorana na M23, utubwire ukuntu Red Tabara yisha abantu 5. Urakoze. Nabyo nturakagara. Wilson nagashinyaguro kakuru uyu gusa sakagara ntagitungura. Ijambo ni ryawe. Mwihangane. Ibi ngibi ntago byantangaza aje agahimbi kiboro nk'iki ngiki. Ngiye ntago ndi umuntu ushobora kuvuga. Uretse gato ingoga ihangane gato ndaje nguha ijambo kandi bagiye kunyoherereza ubivuga Wilson byohereze bikini nta kibazo ko Red Tabara yisha abantu batanu ko Red Tabara ikorana na M23. Ibyo ngibyo njya mbivuga ntago nabihakana, ngende umugabo uvuga ijambo nkazaritsubiramo. Ndasanga ndi umugabo ugiye uvuga ijambo nkazaritsubiramo. Ni ukuvuga ngo Red Tabara ikorana na twirwaneho. Ni ukuvuga ngo Red Tabara ni M23 niyo yatwishe, niyo yisha abanyamwe. Uretse kwatakira rimwe. Uretse gato kuko tuzi ko M23 ikorana na twirwaneho. Ni ukuvuga ngo Red Tabara ikorana na twirwaneho. Mvuze AFC ubwo ngubwo uraza kugaruka ku muntu wese uri muri AFC. Ndapfuye. Jori bantu muri aha ntago nabyumva abana. Urabyumva kabiri se? Uraza kumva evidence zanjye ntanga, sibyo?
hanyuma uze kuza kumbwira ndaguhereza na evidence wakasa mutwe k'abantu hano baredita barabibwira ngo nabaredita banyohereje amavideo bari mu ntuza bari mu ntuza bari muri kadaship ya M20 barakumira watubonye twe ntabwo tumeze nka Kenya mwiza watubonye twe turakora ni kuvuga ko bamaze guturenga barenga ibihumbi 7 ngo bagomba gufata Burundi hello ubwo n'abahinzi ibyo bintu ibyo bintu mugabo ni igitangaza niko ndakubaza none se ahangaha niho akagara mugejeje propaganda nta propaganda reka nibyo none uzabona abantu bafashwe amateka na M23 bakoreraga leta bari mu mahugurwa dufata mama ijambo noneho ngo ko baratereninga ndikukubaza izi FRDC bafasheje ubundi bakazijyana kuri training ni ingabo za leta zaje mu mahugurwa nukuvuga bari mu mahugurwa bazasubira iwabo okay reka nkubwire je nakubwiye ngo umugabo wa hano kuri s'il te plaît w'umurundi uvuze kuri buduhe fact twereke izo fact cyane mbere yuko akomeza nabaza nizo fact tuzirebe duhe fact ubone gukomeza thank you next utaraduha fact ntabwo no kibi ntabyo ari kubesha uzabona murekeraho ngoga ijambo ni ryawe mwatakiye mwese icyarimwe kubera ko nanjye kwera please ufite hano muri DM uhereza fact hanyuma udukomeze ndapfuye urafata amatekwa ndamumanuye cyane reka dufate ngoga sumba ikintu ajya mumbaze Sanjake mumbarize muri bwa buryo bwa buryo bazamo we nagiye sinzi niba yaravuze ngo hari abanyarwanda ngo bakorana ngo na Kositu nagira ngo mubaze abo banyarwanda avuga bakorana na Kositu muri ibyo bitekerezo bye n'abari uyu mugabo Sanjake mu mwitondere umugome yigeze gukoresha space atumira abahungu b'interahamwe hano kuri space arangije aravuga ngo we ngo n'umuhungu ngo warushaho ngo yamwanditse no mu itangamuntu ubwo numva nyine icyo yashaka kwinsinyura icyo ari cyo urumva arangije hari undi mudamu ujya ukunda kuba uri hano kuri ngo ni umuroye muri Amerika arangije aramubwira ngo henga abanyarwanda ngo baravuze ngo we ngo uri umwana ngo kwa Kayibanda ngo agira utuntu two guteranya utamenya utuntu twari two none umva ibintu ariko cyane mumbarize abo bantu bakorana Kositu b'abanyarwanda n'abaye hano kuri Twitter. Hello? Bamumanuye ikibazo ntago tubiza kasamutwe. Uyu no kumanura kimwe na Wilson wo kumanura bose nabo kumanura. Ariko Jori ni uretse gato mwivugiraniramo uretse gato ndahiro urongera gufungura mic yawe ntabwo nkumanura ndakuboroka manika ikiganza ntabwo ari turi rwa space bwanyu mugenda mukavuganiramo ntabwo turi mukabari ko kwa mutwe urumva mute your mic tegereza umwanya wawe nibikurambi utumuka uvanga ugende uramanura kuri Twitter manuka ntabwo nagwe ko ntari bukumanure ntabwo ndi bukumanure gusa ngo ndakuboroka you go byarangiye motherfucker manura kuri Twitter stupid urumva is the political de la forêt do not bring that nonsense here ntabwo wanje bikora igoryi gusa reka dukomeze ikiganiro ntabwo nshaka kugira ngo abangaba wirakara na funga mic yawe iyo turuganda kandi ntabwo nshaka kugira ngo mudeturune ikiganiro abangaba izimbura mukuru abangaba bafite ukuntu bajya bazana bakishira imbere nk'ibere ry'inkumi ntabwo bashaka kugira ngo badeturune ikiganiro Jori turashaka kugira ngo dusubire mu murongo w'ikiganiro abangaba bashaka kwishyira imbere nk'ibere ry'inkumi mujye muri aba space yanyu muve hangaha ntabwo ngari uko dukora iyo dufite umurongo w'ikiganiro mureke tugome mu murongo w'ikiganiro ngoga mute your mic ndaguhaye ijambo wa mugabo ntabwo warangije ngoga urafite icyo kongeraho okay nicyo nagira ngo mbarize niba hari ikindi wongeraho hari ikindi ntarakubwira urakoze cyane ndakikubariza kandi wakoze cyane kandi icyo kintu kirumvikana kuri très important turaza kumubaza reka dukomeze n'undi muntu mu kirambi fungura mic yawe Jesus abakose kumfasha byabananiye fungura mic yawe mu kirambi oya turahari nuko nyine hari urugamba rugira umuntu reka ndaje nkwereke ukuntu bigenza mu kirambi uranyumva ndakumva nari kure ya phone umunota umwe twagiye allez-y icyo nashaka kongeraho nuko wisosi nimba yagiye cyangwa yagihari ariko icyo nashaka kumubaza nuko imbere bose wasangaga bose batumva bakoze ari tabara bavuga kuko badashigiye kuba yica abanyamurenge ariko muri iyi minsi ya nyuma usanga bose bavuga
bavugira Red Tabara wanababaza bagashaka kuguheza ibisobanuro bitandukanye kuko yagiye umuvandimwe uramwumva baba mwegera bamuhamagaye uramwumva nari namye no ndamumanuye okay manza uhoze buhinja ntabwo uza muri space imbere y'imbaga abantu 500 ngo uzana agahinja karikurira please s'il te plaît respect each other ntabwo ushobora kuza gutanga igitekerezo imbere y'abantu 500 ngo uze buhinja arikurira ndakubujije twirwaneho no hano harundi nyanga kagara ijambo ni ryawe wowe wamanitse ikiganza hano gahunda ukuntu imeze uraza ukamanika akaboko kaguha ijambo bro sometimes mujye mufata n'umwanya niyo mpamvu mufata izi platform dukoresha zigahinduka nk'akabari mu kazima agaciro nuko muza kuvuga mutigeze muha agaciro n'amagambo mugiye kuvuga ntabwo abugiye kubwira ijambo abantu 500 baguteza amatwi ngo nurangiza uze buhinja ari kurira manza umuhehe twagiye nyanga kagara afata ijambo nawe wamanitse ikiganza hello Godfather ariko hari ukuntu bari batanze amagambo sinzi niba babihinduye. okay nyanga kagara ntabwo ndi gukumva murenge fata ijambo abandi mumanike ibiganza tuzamura abandi bantu Sawa urakoze ariko sniper namugaye kubera ko yatanze amagambo hanyuma ntiyabikurikizwa yari yatanze amagambo. sorry for that Anyway, ibintu by'abantu ngewe ntabwo ndi buvuge umunota ntabwo uri bugere. Ndavuga ku bintu bibiri. yego Ndavuga kuri Kositu cya kabiri ndavuga kuri Red Tabara. urakoze cyane Kositu nafashe umwanya wo kumwumva mu maspace atandukanye. Numvise ari umuntu uri highly educated, numvise ari umuntu w'umunyabwenge wize ariko arimo gusaza ariko akaba arimo gusaza. murenge Reka ndangize manza ntabwo ndi wumve kumushima. Godfather ari kweka ariko manza Reka akarangiza point yiwe ushema Yeah. hagati Numvise ari umuntu wize amasomo menshi ariko akaba arimo gusaza arimo kwitandukanya n'ubwenge. Amasomo yarayize ashobora kubwira n'ibitabo yize ariko imisazire ye ni umuntu uri gusaza yitandukanya n'ubwenge. Umuntu ashobora kuba yarize amashuri menshi ariko agahitamo umwijima imbere y'umuco. Ubumenyi bufungura ubwenge ariko umutima niwo uhitamo umuryango ubwo bwenge bugomba kunyuramo. Turi mu mwaka wa 2025. Ni gute ushobora kumbwira ko ubwoko bumwe ari bwo buri hejuru y'ubundi? Ni gute ushobora kumbwira yuko uzaba mu gihugu utari kumwe n'abandi? Ubwo ni ubugoryi, ni ubucucu, ni ibintu byo kwamagana. Shimira space, shimira na Godfather wafashe umwanya wo kumwamagana. Ni uburozi, ni umuntu wasamye amira Mugesera. Niba Kositu nta hatandukaniye na Mugesera, Kositu muvuyeho. Nkabasaba abantu bose organizing ama space kutazamuha ijambo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, keretse space muzamwakiramo izaba ari space yo kuza agapfukama agasaba imbabazi. Hatabaye ibyo bintu ntazahabwe platform, ntagire umuntu n'umwe uzamuhostinga muri space atarasaba imbabazi kuri hate speech avuga yuko abatutsi bari hejuru y'abandi. Reka mvuge kuri Red Tabara. Red Tabara leta y'u Burundi ubu nyine ni leta genocidaire. Bari abadede n'abicanyi babitse abantu batwiciye abantu mu Gatumba. N'abantu babashigikira leta y'u Burundi bafite umuntu ubizemera kuko yishe abanyamurenge. Biteye agahinda, biteye n'umujinya, biranababaje cyane. Mfite big impression yuko abarundi barwanya leta y'u Burundi basa n'abafite amizero ko bazacungurwa na Red Tabara. Niba ntibesha ariko bimeze, ndatekereza kuko barimo kwibesha cyane. Kubera yuko niba Red Tabara izabacungura, ntabwo izabacungura ivuye muri Kongo. Ntabwo izabacungura ivuye iwacu muri Sud Kivu. Bazashaka ahandi bajya, ntituzabaha inzira, ntituzabaha amazi yo kunywa, ntituzabaha indaro, ntituzabaha inzira. Tuzabarwanya n'abana bacu bazabarwanya. As long as bari muri Kongo, n'abana bacu bazavuka tuzababwira ko umwanzi wabo ari Red Tabara kugeza bavuye ku butaka bwa Kongo. Niba barundi barwanya leta ya CNDD-FDD y'abajenosideri,
niba mufite amizero cyangwa se niba mufite hope yuko Red Tabara ari izabatabara, mwishakira ikindi gihugu izabatabara iturutsemo. Ariko niba mufite hope yuko ariyo izabatabara, muribesha cyane. Mushake iyindi movement itari Red Tabara, ariko Red Tabara nubwo yabikora ntabwo izabikora turutse iwacu. Murakoze Godfather. uri umuntu w'umugabo. Reka dukomeze. Dufite umuntu witwa undi ninde ukurikira Sniper bwitanga amagambo. Okay. Mukirambi ho wavuze James fata ijambo. reka basha uwo murakoze cyane kumva ijambo wa ariko ndafatiriwe gatoya reka ndagaruka mu nyuma. murakoze cyane inshuti zanje. Nsaba urakoze. Ndeberesha kandi akaba ari yaje hano, ari hano hejuru yaje kuhaturama. Twagiye who's next? Uzarukaje fata ijambo. Baje nonaha harabaje imbere batamanitse ibiganza batazi kubimanika. Mu kirambi twamumanika kuko yari afite buhinja. Mu kirambi urahari? Yego ndahari. Umubiba wamwigije kure? Namushize kure ariko se none se abana tuzaza dusiga abana gapfa. Oya ntagushaka kujya twagiye kandi wihangane ko namwise buhinja nagahinja komeza iko nyine nagahinja n'ejo ni uzarwana intambara zizaza ejo. Haleluya. Icyo nari nshatse kuvuga twavuze Wilson ariko urebye space z'abarundi nicyo nshaka kugarukaho. Abantu bashobora kuba baharanira ko ibintu bihinduka mu Burundi cyangwa se ubutegetsi buhinduka cyangwa se ibintu bihinduka abantu bose bakumva bakisanga mu gihugu. Bose nubwo batavuga ngo ni aba Red Tabara ariko usanga basa n'abari inyuma ya Red Tabara kuko wenda ariyo muvuma igaragaza kuko irwanya ubutegetsi. Noneho kugira ngo bagaragaze ibitekerezo byabo bashaka kugira ngo bavuge kuko Red Tabara ntacyo yakoze, n'ushaka kubagaragariza kuko Red Tabara nubwo muharanira uburenganzira bwanyu mu Burundi ariko urabona bo muri inyuma hari amaraso ari ku biganza byabo bisha abantu bakoze ibi. Bose bagashaka kubiminimiza, bashaka kwereka kuko nta nkete yakoze. Nigeze kumva Sinduhije bamubaza ku kibazo cya Red Tabara amubwira ati se ko Red Tabara yishe abanyamurenge, aravuga ngo ibyo ngibyo nibyo abantu bavuga ngo ariko ngo UN ngo ningo ntabwo ngo yigeze itanga ngo ibyo bintu yabivuze kuko ngo Red Tabara yishe abanyamurenge. Ariko ukibaza kuko igihe nabo bavuga kuko hari abantu banyuruzwa mu Burundi, hari abantu bishwa mu Burundi, nimba bategereza kuko UN cyangwa se ONU iza kuba gutanga ripoti kuko hari abantu banyurujwe cyangwa bishwe mu Burundi. Ugasanga basa nkaho bashaka gushinyagurira abantu, bashaka kugaragaza kuko ibyo muvuga ari ukubeshya, nta cyabigaragaje. Nubwo wewe ushobora kuba umunyamurenge ari kuri tele baramwica bareba, ariko ijwi ryiwe avuze ngo baratwishe ariko bashaka kumucecekesha bamubwira kuko nta wabivuze bitaravuzwe muri ONU cyangwa muri UN. Icyo kintu ntabwo ari cyo kandi kivugwa n'abantu benshi navuga baharanira ko impinduka ziba mu Burundi, kubera kuko usanga bari inyuma ya Red Tabara. Ntabwo ari Wilson wenyine, ntabwo ari Ndondeza kuko ari Uzemanga umugani wabo, hari n'abandi benshi badashaka ko iyo sije ivugwa. Ariko nubwo yovugwa cyangwa itovugwa, ibyabaye byarabaye kandi wenda uyu munsi habayeho kuvuga ngo habayeho ibiganiro hagati ya Red Tabara n'abanyamurenge. Ibyo nabyo ibintu bigomba kujya hagaragara, bakavuga ati yego twarishe twarakosheje ibiganiro. N'ubu hari ibiganiro biri kuba hagati y'abarwana aribo leta ya Kinshasa na AFC, kandi bivuze kuko batarwanye cyangwa se hari abishwe n'abandi bishe. Ibyo bintu bigomba kujya hagaragara. Rero icyo nshaka kuvuga si ukuvuga kuko ari aba tuvuga bonyine. Hariho abantu benshi bagomba kureba bagahindura cause y'icyo baharanira, batashatse gusibanganya ibyabaye ngo babigire ibyere kugira ngo bemere. Icyo ngicyo nicyo nashatse kuvuga, kandi wenda nshaka intervene kuri Wilson. Nuko twavuze Wilson wenda yagira ngo none niwe wenyine tugira, ariko nuko yego ahostinga ama space menshi kandi agatumiramo abantu basa n'abo ngabo bashobora kuba bavuga amagambo nk'ayo ngayo. Murakoze. Ko host mukomeze mutanga amagambo. Yes. So urumva abantu bagiye bavuga bagahita bamanuka biricanga. Reka no dufate
ahubwo uzarukari abamaze kuvuga bomanuka nibyo oya byiza. ntabwo bamanura arangiza kuvuga uhita umushyira mu gatebe ko kwicaramo. Twagiye who is next? Uzarukarisha uzarukari nazamuye hanyuma okay hazemo ngwesh. uzarukari Mungwesh Dignity na Teddy. Twagiye oya uri utamanitse ikiganza araza nyuma y'abandi. Uzarukarisha lezi murakoze ubwo abantu bagomba kugira discipline. Ngwino marika ikiganza niba bashyizeho nutakimanika ubwo ngubwo urategereza bakimanitse avugire. Uzarukarisha jya mbere. murakoze cyane. Je sinja kure. Ah, ibyo mwavuze byinshi nibyo dusanzwe tuvuga aha ngaha, ariko kandi reka njyewe ntanga umuco kuri aka kantu. Aba bantu b'i Burundi barimo ibice bibiri, harimo ibice bibiri. Igice kimwe ni igice kirimo Ndondezi wowe wemera akavuga ati Red Tabara ndayemera kuva hasi kugera hejuru. Hakaba abandi barundi nabo bavuga ati Red Tabara twe tuyemera, yaraduhekuye, yaje bifata abana babo ibajana muri Kongo, igezeyo ibyo bari barabeshe ko bagiye gukora bashike byaba ari byo bakora, ibo babicirayo. Niba bariya barimwo basenya mwiza, barimwo abandi muri ba Maxime, ariko rero hakaba ikindi gice muri bo kirimo ba Wilson, iyo bakavuga ngo murabyumva ibyo bari mu gushinja babo, bakavuga ngo nibo bakorana na Senderi. Abandi nabo bakavuga ati namwe ni mwebwe Red Tabara. Rero aba bantu ibintu byabo ni ibintu bimwe bivanze ukuntu, ariko njyewe tekeza ko umuntu wese uza kuvuga ko Red Tabara iyi Red Tabara umva akaza akayemera, iwo nguwo yarameshirimwe birumvikana. Ariko se noneho uyu wundi wabonyira kubera ikibuhurirana hejuru bahakana ngo uyu ni Red Tabara, uyu si Red Tabara wonyine, bakavuga ese bigamije iki kuri twebwe cyangwa bitumara iki kuri twebwe? Ntacyo bitumariye. Ariko rero reka numve ikintu kimwe, hari aba Red Tabara ngira ngo sanja kumuvandimwe aranga arabizi, yigeze kumbwira ngo umuntu bita ngo Gashikanyi ngo yarari mu mahugurwa ya AFT iriya za Rumangabo, ngo ndetse ngo yamuhaye n'amafoto, ndagenda negera Gashikanyi ndamubwira ati se Gashikanyi uzuja kubesha ngo wari mu nani? Gashikanyi ararenga ndahira aravuga ati ntabwo nigeze mbikora. Urumva? Ariko rero abo bose nabo ni abantu bamwe bumva ko bagenda bakatugerekaho Red Tabara kugira ngo bashake kuritifika impamvu leta y'u Burundi yoba iri hariya. Urumva? Abo ngabo nabo barahari. Ese bundi nimba koko iyo Red Tabara iba muri Kongo irahaba turabizi, ese kubera iki nta munsi n'umwe iratera iyo leta ya Kongo nako leta y'u Burundi, cyangwa leta y'u Burundi kubera iki itarayitera? Aho ngaho nje nonza ngana kavuga ati uvuga ko Red Tabara ikorana na Sendede, aho ndiba bayibeshe. Rero abangaba impamvu babivuga nuko bashaka kwerekana yuko impamvu leta y'u Burundi iri hariya ihayirwana natwe ruko turi kumwe n'iyo Red Tabara. Abo ni abantu baza kudusubiza inyuma, abantu baza kuvuga ngo Burundi n'urw'abatutsi, abantu bavuga ngo u Rwanda n'urw'abatutsi. Abo ni abantu baza kudindiza koze yacu, kuko iwacu nta mututsi nta muhutu, urumva, nta n'umupfurere nta n'umushi. Iwacu aya macakubiri tuyageze nk'imyaka 30 ari nazo zizi intambara dufite kuri uno munsi. Ubwo rero umuntu kuza kutuza ngo agatwereke ngo abatutsi, ngo ari igihugu cy'abatutsi, ngo ari koze y'abatutsi, ntayihari. Uwo ni umuntu uza kuturwanya. Mumufate cyo kimwe na Sendede, mumufate cyo kimwe na Red Tabara. Murakoze. Uvuze neza cyane. Twabyumvishe exactly. Munzanire Gashikanyi. Uyu Gashikanyi agira ibibazo nk'ibyanyu na Wabizuru. Uyu Gashikanyi yageze Goma, urumva, ajya mu bintu by'ubusinzi, baramufata baramuzirika, bamujyana muri investigation, niba uri gati kuragenzwa n'iki. None ngo uyu nguyu Gashikanyi yageze Goma bakamuzirika, ejo bundi niwe muri kuvuga ngo uhagararire. Ariko Sanjake nawe igitangaza. Uyu Kabutini Gashikanyi, uyu Gashikanyi aravuga muzanire Gashikanyi hano. Muzanire Gashikanyi. Niwe wabaye brave. Kwa munyumvire vraiment. Muzanire Kabutini Gashikanyi. Cyose beze binukanye. Muzanire Gashikanyi hano. Yageze Goma ejo bundi ahurutira ibigambo ngo nabaye ngurumva, ngo nabaye muri CNDP, ngo ngurumva, ngo nduwakira. Uyu nguyu ni kuvuga ngo uhagarariye rede. Ese mwagiye muduha amakuru y'abantu bajyagiriye? Ubu Gashikanyi ibintu ashobora bro. Reka dukomeze. Yewe wabonye muri Red Tabara ntugasekwe. Yewe reka dukomeze. Jewe icyo nshaka kubaza Wiso,
iyo avuga ngo Red Tabara nta banyamurenge yishe by'ukuri ni nka kuriya woza kuvuga ngo uyu muri nguyu ntabwo ari XP, iriya migumuko ya demiri uyu ntabwo ari XP. niwe Manuka iriya migumuko ya demiri kenzi ukavuga ko nta barundi yishe. manuka. Next ninde? No ariko sense. ariko satani tero mwinshi pe. Wowe gapfa we niko we niko wamufurero we ni dukomeze. Ninde next ijuri? abaye umufurero. Ninde? Ni Teddy Teddy ni wamanitse ikiganza afata ijambo. Ni uri ngweshi ko. Wise Yes, izina ryo uri ngweshi kabisa. Teddy mwiriwe ari mwese mwiriwe mwese muraho neza. turakomeye. Yes, ikiganiro ni cyiza ariko ndareba jewe mwashobora gukora ikiganiro kuri ba bantu babiba urwango b'abarundi bazana amacakubiri bagomba kubakira ku rwango kuriya Godfather yatangiye n'ibyo bya Red Tabara. Ibya Red Tabara birimwo ukuri, birimwo ukuri ko abantu barababaye, abantu barishwe, abantu barapfuye, inka zarapfuye, inka zaranyazwe. Muzakora ikindi kiganiro gihariwe Red Tabara ariko ntituve muri kimwe tujye mu kindi. Bariya abantu babiba amacakubiri bagomba kwangiriza akarere kujya mwabivuze ibihugu bitatu, abantu bakavuga ngo jye sindi umurundi, ngo ndi umunyarwanda, ndi umukongomani, ndi ibi n'ibi. Godfather kubera ufise influence kandi bishoboka, tubakorera ikiganiro kibahariye bonyine. Hama icyo cya Red uzarebe urebe abantu babizi babinyuzemo, bakoze amakuru, bazi ibyo bakoze, bafite imibare, kugira ngo umuntu asesengure abantu bamenye ibyabaye. Murakoze. Teddy. Ahangaha rero kakubwira ikintu kimwe ugomba gusobanukirwa nacyumve. Nta Red Tabara, nta bariya bagabo, byose ni agatebo kamwe. Erega ushobora no gusanga bazanga bakagirana ba mwana bakatwereka ko bari gushwana, ko badahuje bose. Dore mwese ko dore uwo muri Red Tabara yita bara extremiste abadede, n'abari aba extremiste bakaza bakiyita aba Red Tabara abadede. Bose twabashyize mu gatebo kamwe, bose twashyize mu gatebo kamwe. Bana baheza nguni aba Red Tabara bose ni mu gafuka kamwe, tugapfundikira tugatwara mu kanyeru akabatwara iwabo i Burundi. Ntabwo kuko hano uzi impamvu ahangaha batwarira rimwe. Sinshaka kugira ngo nibasire ba Kositu hano haza umu Red Tabara kuko bafite ibyo batumvikana, haza mwifatire ku gahanga. Ntabwo nshaka kuvuga kuri Red Tabara ngo bari abaheza nguni baza mwifatire ku gahanga. Oya, ibyo mupfa byose yaba ba extremiste bose nta keza kabo, yaba ba Red Tabara nta keza kabo, bose nagafuka kamwe kandi murabavandimwe mu kanyaru bakaji wabo. Niyo mpamvu ubona buri munsi nkoze space hano duterurira hamwe. Sinshaka kugira ngo Red Tabara yumve ngo ko bari aba extremiste batari kumvikana nawe aza ahangaha yumve ko abonye platform yo kubabaga. Sinkeneye ko bari extremiste baza hano kandi ntemere ibyo bakora bumve ko bagiye kubaga aba Red Tabara. Mwese abo bantu bose yaba mu Red Tabara yaba uyu nguyu mukabwega kamwe tugakwitira hamwe. Nta keza ka Red Tabara, nta keza ka baheza nguni. Mukomeze muri kiganiro bakuhoza. Ibi nibyo bakunda ngo muze ngo muvuge amabandi nabo baze ngo nuku uwundi munsi usanga uyu nawe waje kwisobanura, ejo ngundi nawe waje kwisobanura. Ego koma ngo ni mchezo wa ndani. Ibyo ntabwo bizigira biba kuri special Godfather. Ibi ngiye kuva ku munota baradukinye ariko twaje kubavunja. No. Aba Red Tabara murakicwa n'uburoro, aba extremiste murakajyana nabo. Ntabwo nzigera niri na rimwe. Ibi ngiye niyo mpamvu naje hano aba extremiste mbwira abavandimwe banjye mwitonde, aba baraza tukarirana nyuma bakagenda nyuma y'ibi ngibi bagakora ibi. Ahubwo vuga ngo iki kintu cy'amakonversation yabaye ku matelefone tujye tumenya byinshi. So reka twumvikane ikintu kimwe rero. Ntabwo ahangaha ntabwo tuzigera twemera iyi extremisme, ntabwo tuzigera twemera ibiganiro bya Red Tabara, ntabwo bikunda. Bose mwabarundi ngo murumva ko mufite ibibazo. Abarundi aho mwageze hacu zicura burindi, mumbabarire kubivuga gutya. Red Tabara igeze imurenge imaza abantu, igisirikare cy'abadede kigeze ku nturo kirahatwitse. Abarundi muje kuri space hano muzanya amacakubiri ngo ntabwo mujya mugenzwa nta keza.